Menta perlokan warak sepi ke kubur. Saupo jarngut nongiakhun Hamas kiban jinghiar thma ke Israel. Tong ini sam. Ki sipai Israel ki ong baki leno Hamas ki kiar pen kami ki tunnel ba kontrol daki Israeli Defense Force. Ki Hamas menta ki play jimut pen bahai ki bom pen target ya ki sipai Israel ki building. Ki sipai ki ngej baki Hamas ki operate ki low quality arm factories bat ya ki jakashna limited rocket. Ki leno Hamas ki la job pen pendap beriupan pan menta la penyat medan saupo jarngut nongiakhun persyak. Pen ke estimate nyau langut kinong Gaza ki ba support ya ke Hamas, ndriu langut ki ba Kristyan ya ke Fatah, bat ndriu laksan pau jarngut ki bam Kristyan ya no inuruk. Hapdeng kini kin ndriu laksan pau jarngut ki kwa ya ke Hamas ban mino tang ba kimpat kot bor setia. Ki leno Hamas ki kirsiat aki cakap ba ban kiar ki jing sabai thong haki sipai Israel. Ka IDF Israeli Defense Force ka penyari ka buffer zone northward jongga Gaza da ar kilometer na kaput jongka. Ki babun kinong shishnong ha Gaza shpang stay kila pet sya almawazi humanitarian zone hash pangshti lam sebni ki sipai Israel kila pencot tang 100% nakan network tazal jongga Gaza hadu mentah nadu bapulam no ke jing sange asiat ka IDF kala terbom syajar ki target bat penyap ki senior ke Hamas pakoksan ki sipai meran ke Israel ki ngej baki nongiakhun ke Hamas kila karandin syah almawazi humanitarian zone. Khob disibun story telah London Network Daily Post.